Ole tun video a chuan thil thleng in zom ni lem lo thil thlen dan po in zul em ni lo pathum ma se ngai nom si rapawm bok si te kan ngai thladona atak nge an ni don bok nen ngai thla ka man hla le viawang kan ngai thak tran tak ma in thil thadeu lo shil lok tur cheu kan ya channel pakhat ni in he channel hi no pangpual deuh bi ka siamani a mizo le english in no pang thon thu ngai nom le entir nei thatak tak le man lai thon thu te thlengin aron soi thina poimo deuh mai general knowledge le educational video sang te po ronda zela tuma entertainment ni pa lok na ni pa tur channel tha em mai ni mek le mason zel tum he channel hi kan fa te tan kan chung ko anau pang te tan kan mi du sak te tan atangkai em do na lo subscribe ve chula in thir ka ring lo comment section na link a hian lutin subscribe button han me sak keula he channel hi lo mang tangkai ve nge yang che tourist te tlo war em mai amaga pon lok Northern Colombia hian aram shing hul mai hi oma heram cha shing hul kara hian kalna kong oma amaga tanga rambil ril lama kan kal zel chuan rail tlan thin na lui bridge lian em mai le hi kan hudona ni he bridge a hian a rail atlan ngai to lova mase ro san ni ma se a ol chuang lo rail ni lovin mishing kalan om reng heta hian bungee jumping anti chin bungee jumping chu sang takatanga shruya in hling chunga zuan thak ang chi kan hu mek ang hi ni a kereka shrui fan the in an hlinga an zuan pa in a fan thina wangin an zuan huna po le an zuk thlena an in to lo nan uluk taka he shrui fan hi te thinani kumsang ni somni pakhat July thatir khani a kumsam ni pangami Colombian lawyer kan hu mek Yesina Gomez amaga marlam dakar khat kalvel la khopui medelina cheng hian abial pabula bungee jumping a kalve achak thu soya engemo chen cholo soi to thina masi an kaldon haya Yesina hian azuam lo le thina hlau le tlat zel han ngai to ringot po hian hetiang bungee jumping hi chu minna zong ngam tur chi ni lo reng ani mase July tha kumsang ni somni pakhata ero chuan Yesina hian a in rin tok na anei veta a abial pa po in a phurna le atum tak na amuta ka chuan ti hlotlin pui nge atum ta abial pa zok ngei po hianin hetiang bungee jumping hela tingai bik lava amaga bungee jumping company te chu kholin Yesina ne na an zon na tur chu abuk fel veta tichuan an bungee jumping tur ni chu lo ni ta Yesina le apial pa te chu kara an chuang ta a July ni som pariat Sunday ni a le tang an zon na tur lam chu an pana darkar khat vel an tlan nu chuan amaga an thlenga ke kal na tur jin an thlengan kal zela leilian tak mai chu anwa muta anwa thleng hi mi an lo tam ema an rin ai de in mi an lo tam min an lo bo a zong tur te chun lo in line hiala helai mun hilar takani ti chor siama se hetiang em hin ring big lova an ma mi zadon an oma an in line veta darkar engemo sat an in line na atopa chuan an hun a thleng veta Yesina hian arin dan chuan an thlenga nga abial pa nen rei lo te an zuan ve mai ring mase lo thei lo in rei takan nga anga ya an nga lai hian mitam tak zuang lai an mu a Yesina hian a hlau thong le ta deu arap riau maya ti le lo mai te du rum ma se abial pa hian a nema a him em hi zuang te hi enro an traffic an nuya an hlim em hi ti mase Yesina ero a in beng dai le theilo mase abial pa bula ero chuan hlauma ila kati thau don ti in a soi darkar engemo zatan liama forsi rilruha sia an lo nga hun chu zawa line ma bera an ding ta staff te chuan tol ma turin an lo shila a mora an zon na tura an han ding chin ta a staff te chuan an shrui te lingin an lo buat sai mul boka Yesina chu a nervousin a thina phudot dota a phurna chu azam na chuan a hlia khu ne zok dai mai zo vat du atopa staff member te chuan ole zuang ro le an ron ti ta Yesina chu zuang ta mase Yesina hian thila ti dik lo pal kha staff member ole zuang ro le ti tu khan Yesina kha zuang ro ati reng lo abial pa zo kani
mase yasina kha laule thabar zovat vat tura du reng renga rilru lo siam khan ngai to chiang lawin ama amoti a azuang ngal ring hota lo ni a harness akong vela an phuar chi an la phuara a kere ka shui ber a himna tur ber an la vuar reng lo ama hian shuya bet lo shim yasinia azwan khan atlat hat top thlun eng ma a omlo miawa leya azuk tla top maya abial pa in ama phuarna zong phel zung in leilama atlan thlawata yasinia azuk pana ma se alo tlai to alo thi der to a nuwa an mu chwa chu yasinia kha leya atlak dot na awanga thi ani lawa heart attack wangani atlak khan azwang malut tuka shui Bungee korti nan la hling lo ti kha a hre chuak wata achuka thil thleng tur angai tu a hlau lut tuk khan le a thlet ma khan alo ti hlum manani tuna ka soitur hi Twin Cities Minnesota a thil thleng vekani kumsang khat jakwa somriat December ni somthum pakhatani a kumhlui tha ni ani kumsom hi mi kan hu me current potei po hi a thian tenen kumhlui tha in ti hlimin an chuak ve a zanani a anuwa chuan current potei khian ho adu ta a chuakin ke in na ho a jacket a halawa ponla avot ema vur sura arui ve deuh nen akal koile zeu thin papakhat kar khal hian ron hu in iron chuang ve du maron tia alo rui ve deuh nen chuan current protect hian alo du ve maya an tlan ta dar kar ni vela liama dar thum velani police te chuan he gol hi an donga kan ngai thak ma in an in biak dan tlang hu hi kan soyanga papakhat lungai mel takin trap deuh twa win ti hian ron suya o khongain he hi emergency ani Pierce Butler Road Malmberg Manufacturing Company machine shopa squad rontir sham te u ambulance po o khongain mei chena o mania ati police in achunga nge thleng mei chia chuati a koltupa hian mang an mel takin man mo top ru rail kong hnung lam engine room bula amu man mo ru aron ti a police in address an zota a koltupa hian ka shelawati police in tungei ni an han ti le a This is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Malmberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry. She's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the engine. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Ama a in soilawa a address chiang takin soilo ma se a soivel da na tangin a hmun om an she theya police te chuan wa thlenga rail kong bul building hnunga chuan current project ki chu anawa muta motor ke thakna tire iron thirin alua voi engemo zat wakani a thitura kalsanani maktak main current protect hian a hliam hi a thi puilo hlo mase alulam hliamani boknen khaza na thil thlen dan kha a she thei to lova tunge ama phurtu kha tunge ama kha beya tunge 911 call tu khani ang engma a she thei to lo police te chuan a thlen na bul vela mi engemaw zat te chu thuan hanzot fia mase helai vel hi mi chen tam lo na ni boknen tum arin hel tur le thil thlen lai shia an om lawa crime scene la evidence motor pakhat ma om si lo case chui chua lo ani tari ani thlanga aliam le a police en kholan dong le ngai thak ma in a soitlang pui kan soi le anga tap o deuh twaw thawin minjong hute u I speaking to emokavit aronti ka indang theilo mi ka that zel aronti You find me? I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. police te hian heta hi chuan ama a thlanga liam ta a current protect ki case aron call tu nen khan in zomna anei an laring thiam lo chuan he kola hian min hmuro u min zong hmuro u atina in a omna a soi si lo bo zuidan va ko om lo tu emo in aron call ani ve mai ri mase he call andon nu dar ka re lo te a hian tlei rol horam kalten ruangan muta an mu hi meiche kum som pariat mi Kimberly Crompton ani a Minnesota aron in son thar chi ani a high school a zau chi a Minnesota a bultan thar turin aron kala basa chuanga Minnesota lama pana basa tangina chuka tu na kan mu mek restaurant a hian a luta ama in a thua cho eya
papakhat ron kalina bula thut ve ron dila an thuduna chupa chuan engei ti don tungei ni ti te an zota Kimberly Crompton hian aron insona aron thlen chia thu chu shila hepa hian kar kho chung vel fan puite adule dulawa zota Kimberly hian a ove mai minute som panga nuwa vurlak na kan muang chi ice pick hian a that ta ni hetia ruangan mu ta ka hi chuan ruangan mu ma a local tu an lo nei to na kha ngai to let le na changan theta a current poteki thi ma khan call tu an nei ani kha inzom na anei an ring thlat to Kimberly Crompton thia tangin ni ni nuwa kolan dong le a anarin hlel na hinem nge anita asoi chu aron trap vak to lova aron tong deuh chop chopa top lama chona trap le thauna in tong su lo ngai thlatop ro aron ti a Crompton chunga ka thil ti avang khan ka ti pal aron ti a ka indang theilo tinge ka vi chan ka shelo ka thil ti khan min ti lungai lu tu ka ti a o a trap o le chana soi zela zan tin ka ruya ka thil ti kha ka oi theilo tang tur chuan ka zuam lo ka tan chuan ka in ti hlumang tan ai chuan ka in ti hlumang midang tha to lo ka tu mang te ron ti Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I'm so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I did like a big dream. I can't think of it. heta tang hian tual that tu tunge ti an la shat lo hi atra o cheu thina wang hian the weepy voice killer antita a o record nei ma se thil dang nei an nei lawa crime scene a engma anu chiangai lo police ta tan po bozui har ema Kimberly Crompton chol na thil a ena khanan bakal le a staff te chu thuan wazota weepy voice killer ni om takan mu chu alan dan ten lo shila ma se chiang takin thila la sha theilo Kimberly Crompton case po chui chwa ni lawina le tari tharu kaliam le a police ten ko lan dong le khongain engma soisu ngai thlatop ro aron tile a aron traple apoi kati kha me chia ka that kha voice somli ka vit atia Kimberly Crompton mingte poron soilang tel le a enge ka chunga hian thling ka shelo ka dik lawani ka in that don ka ti don mi thi in mu chuan korsen ha ani chuan keima ka ni ti na midang po ka that vanram ka kai don lo te ti Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my shame. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven. he ko London tu ka hian angai angte in ruangan mule kumsom limi Barbara Simons ni in Mississippi luya alanga nim level lovel kara alo omani hemi mazan hian Barbara hibara kala mi papakhata shat ngai lo hi secret a thea an in bevel ta a anua an pani in an chuaka an chua ma hian Barbara hian waitress pakhat bula chuan fiam thu in hei ka zui dona mi tha ni ngei karing ati a heta ava fiam thu na waitress hian thila thalo ria wa shiat na chu alo neya hei wang hian a chua puipa hi chiang em in alo ena alo chin chia thlapani hepa hi weepy voice killer chu alo ni nge ya an pani a baran chua san nuwa hepa hian Barbara hi vitlumin Mississippi luya apaya lo ni police den bar an wa thlenga he waitress nge hi an wa interview fu a chiang takin khapa kha ka ena lo maloti mi an man to an rin hlelte thalak maksot za vel chuan entir ta a ol sam takin hepa hi kumsam thum pariat mi Paul Stephanie hi amuta waitress chuan hei hiani atifat Paul hi mi kut alo thlaka siam sheinen ti alo che ta wangin man alo ni to a mental health lama boina nei to alo ni nge zon watani a ma se mu ani ma in darkar som ni pali nu leka achele downtown Minneapolis a kalin kumsom pakomi kholai ti fai chin Dennis Williams aphur le a kung thim lam apan pui chuan thila dik lauti Dennis hian she thiama Poland be atum chuan car chhuata glass bottle mu chula in alua avo pop maya amai ahliam tel na sa hle a Dennis hi har sat takin atlan chuak theya atlan chuaka then omami in car atanga mei che thlabara ron tlan chuak chu mu a 911 alo call wat
police an ron thlenga pola ero alo om to lo hemizan hian VP voice killer pola tang police ten ko lan dong le tuntum chu ama tan chan pui ron nge na ni ber ambulance ka mamoti in I address te ron soya ka hliam mi in min be yati a ka thi te ti a I khoi lai nge hliam an ti chuan ka ban ka mai ka lu aron ti Where? 1505 Westminster. 1505 Yes, Westminster. What's the problem? I'm all cut up. I got beat up. What's your apartment number? 208. I'm bleeding 208. Where are you bleeding from? from my arm, my face, my head. he gol an don hi chuan the VP voice killer o police a gol na hlui te khada khomin police te dan lo tlang zar to a o hi dang dai hle a kol lo dong song tu po hian a o hi a lo hret heya a o hi police ten mi puite hria turin an tlang zar to miawa police a shilvat VP voice killer tagin kol kan dong ni in ka hriawati a ambulance chu an vakalta Paul Stephanie hi an valavat tamdo ina a omlai hian police ten vakala an vamanta prosecutors te eroin khang thi na hawa khan amati ti fin fiana evidence an nei thatok lawa a o record an nei a chu zong chu ni a mase dam chunga tang turin ti theilo ma se kumsom nga paria tang tura ti ni a arei boka dam chung dai chu ni reng kumsom pani atanga a cancer ta a kum khat chi adam to don ti shil ani heta chia hian ami tha zong zong kan soi ho kha ati nge ani thua puang veka chu mai ba ka police shiat lo pakhat atha adanga soibela kumsom thum pathum mi kethlin greening hi ama ina thata hemi tum hian police a call lawani ti chuan hetia a in puana tanga reivak lawa hian VP voice killer Paul Stephanie hi kumsom nga pathum mi ni in athita ni Zandar Sari October ni somni pakhat kumsang khat zakwa somsari pariadani a kumsomni mi pilot Rick Valentich hian Australia chimlam best rate ti a lui chunga thlona te akhal meka Melbourne Australia tagin ron thlok chuak chi a akal tumna chu kilometer somko pasari vela la chimlam athlar kar King Island a ani hetia athlok chuak he phur ema akal na tur mun ai ma chuan hi zana ama a thlo chuana masak berani a Frederick hian pilot ni hi tum china masi azin kongero a ol samlo hle Royal Australian Air Force a voi ni a applya an lo pom lo ve commercial airline pa ngai pilot ni atum le a te sapal tlang theilo mase Frederick hi van neya apa hi pa ho satakani lawa pilot chuzirin private din thataki nazir chuaka tes baltlangin pilot license anei tani tichon Frederick chu athok chuaka Melbourne eng sup atho pel vel lai chuan a hlimina phur ema alo dream thin chu atilot ling me kani mase hetia athlo atanga rei lote dar sarile minute rukvela hian thilmak athlengta Frederick hi thlok meka ahnung lama engin aron chun zanania athim vek khani a tuipui chunga athlok meka eng aron om chuan abul nayani phei chuan a hriat don enga mu chu hoile ta ahnung fit sang thum fit sang level bora chuan thlona ang taka mu a chuta tanga ron eng chuani he eng hi Frederick hian makati a baka buaina anei pha doni na sia a training na tangpua hria chu hetiang hian thlona hian in hnai turani lo so thlona driver su akal lo na tur china akal nge keima zok ti te ngai tua buaina atoa a pilot license hiala chan hlau lutuk ahnunga thlona ang tak ek chu awa enjian chuan aron hnai zelina shele ngal aron sut mai po hlau lutuk a in endika a omna lai hi kong digani si air traffic control lam azukol taringuta Melbourne air traffic control lam azukbia a kanhnunga hian thlona oma min zelang mai ani minron sut mai ka hlawa ka peng mai do nimni engi omzia te zuktia air traffic control lam chuan ole radar kan endika nge lo ti a Frederick chuan ole ti in ahnung lam eng chuan en le thin controller chuan ibul naya thlona pakhat ma omlo aron ti ta best rate chunglam shima tuma nanglo an omlo aron ti a Frederick ro chuan oi theilo thlona po aron hnai to hle a thlona hnung che angvela ron omto ani theilowang ka hnunga hi enge mo chu om chiang ani ti mase heta che hian awa en hi ahnunga mi hi thlona pa nga he ni lo ti a she thei a chan chu thlona ina ati thei mi a lo turati Frederick a thlona hi aron thlo hwal vela ni kha Frederick po
malama athok reng chung khan atho hwal tamai Frederick apo achi ai lutuk min fiama monile te ti hiala air traffic control bula chuan a o hi record vekani a min fiama monile te ti hiala a speed hi ka soi thiam lo te ti thona anilo ka chunga a om thona anilo aseya chuba ka soi thiam lo a chak lutuk min ang mai ani a enga shinga abang vel hi thirani te ti a chuta Frederick hiana engine a diklo ti a hria a thom po diklo hetia a engine hi chhemai turani lo amaka tilutuk athona achiang lo chu air traffic control a zuk bele heta abiakhi kan mu mek Steve Robbie hini in Melbourne ATC a duty mek ani Frederick hiana thil tonte ron soya achi ai hle tir hriata a thil soila maksi Frederick chuan thlona engemoni ama hwala thlok kwal a om thu soya a engine te chhia a tuichunga omsi emergency landing a ti theisi lo ti chuan thilri ni om tak thir in nokri ni om tak Frederick a opo ron hlia veka ron rile a atop ta mak mai heta tang hian Frederick a hia bauta a omna a soivel lai zong zong leilam po an zong veka a thlona po an huto lowa thlona tla an hu heklo King Island akal tumna a akal mia lawa Melbourne na alet to heklo about top mayani a thlona chopin an nei chun chu kha record air traffic control lam aron call na thona mak takena tlan hwal thua soite achunga a om thute atnuaya om thute aron soina thir in nokri ni om takring taka ato paron ri te kha ani maya helai an in biak na hi mi puite ngai thak thei turin tun hnai lokha an release a kat ngai thla ang mase thunei tu te lam rindan hi soilo kila an rindan chuan Frederick kha athoka athim ema pilot experience nga takani lo nen khan thona kha alet lingin a tho tir palanga a shelawanga alet ling chuan a light kha a hnuai lam tuina ron en khala kha midanga motia alet ling miawa engine po chhia atlatani anganti mase ani theilo alet lingin omse tu ingi alet linga om chu shelawang baka hi helai best straight anti lai tuipui chungvela thil mak athlen voi khatna anilawa he thil thlen ma hian voi tam tak mitam takin helai best straight vela UFO thokan mu thu report tam takalo om to a mi bote pon lo om nual to hei wang hian the best straight triangle anti hiala Bermuda triangle mi maktak taka an bo thin na thona le long bo thin na ming ang dewin an phua a ti chuan vo in ni thleng hian Frederick Bodan hi thil makalani a kan nei om chun chu puitura angen na call record chia hi anita ni atop nan ngai thla ang Delta Sierra Juliet, what type of aircraft is it? That was deleted from the press accounts for some reason. Delta cannot identify the aircraft. Delta Sierra Juliet, Roger. Stand by. Okay. Delta C large with the her object V. The aircraft just vanished. Delta Sierra Juliet, is the aircraft still with you?